Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatlı cemaat. Allah Taala her birimizin niyetimizi, tilegimizi kabul kılsın. Daim öyle aytабыз, biz inşallah bizge adat bolup kalgan. Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir uyga basıp kelçi olsa, Kuday Taala bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına günelerini keçiret deydi. Her birimizin baskan 10 kadamımızga Kudayım soğup жазган bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Kuday Taala'm keçirgen bolsun. Anda biz bugünkü temanı başladık. Bizim temamız uyatsız işlerge kaydiger bolunun künnösü deydi. Uyatsız işlerge. Jaman, jağımsız işlerge. Yani oşol bu temanın koyulganı negizgi maksatı oşol 14 fevralga baylanışlı koyulganda. 14 fevral degen ata bababız ukpagan, ata bababız körbögön, onuktasa tüşüne kirbegen bir bayramlar payda oldu da. Misalı, menin atam bilgen emesdi anday bayramda. Men dele bilgen emesmin da. Köp bolsa bir 15-20 yıl boldu okşet bu bayram çıkkanıga. Bravo. Oşol bayramdardı biz ne kaydiger bolunun күнөсү da bu yerde. Kıskası ne uyatsız işlerge kanday muamele kılışыбыз керек şariat boyunca. Emi uyat işler var, körünüşler var. Şariatta bardығы ne çetke kağılgan işler. Bunda çetkanda aram desek болады da. Anday. Alem İslamda olsa жақсылыққа çakırı, jamanlıktan kaytarı bizde parz. İslamda 40 parzımız var. Oşol parzdın birösü ne? Жақсылыққа çakırı bizde parz, jamanlıktan kaytarı dağın bu parz bol eseptelet. Eğer de жақсылыққа çakırbay koysak biz künökör bolabız. Jamanlıkты көрүп туруп ошондон кайтарбай койсок, анда да күнөөгө батабыз, көнөкөр болобуз. Бул парз болуп атпайбы? Намаз кандай парз болсо, жакшылыкка чакыруу дагы, жамандыктан тыюу дагы бул ошондой парз болуп эсептелет тугандар. Эми билип туруп айтпаса, анда билесиздер күнөөсү кандай экендигин. Буга bizde şeriatımızda кейбір misallar keltirgen, Peygamber hadisinde kelet, şu Allah yolunda жүрген adamlar deydi, ошол не эки кабат кемедеги адамдарга окшош дейт. Bizde bay жеребекке чүчү кулак деп коет го. Мисалы эки кабат кеме бар экен, ошол жерде чүчү кулак кылып туруп, жарымы астына, жарымы үстүнө отуруптур. Анан дейт ошол жерде астындагылар суу алыш үчүн үстүнө чыгып туруп, элди аралап барып, жерден деңизден сууну алып туруп кайра түшөт экен да. Ошондо отуруп астындагылар өздөрүнчө кеңешти дейт. Үстүдөгүлөрдү кыжалат кылбайлы, ушул жерден тешип албайлыбы депти баягы жерде. Эми дейт, ошону карагыла дейт. Эгер үстүндөгүлөр унчукпай койсо, астындагылар теше турган болсо, баары чөгүп кетет дейт, бирге. Эгер де койгуланда силер чыккыла, мына биз деле түшөлү, оор болсок биз оор бололу деп айта турган болсо дейт, баары аман калат дейт да, токтото турган болсо. Демек, күнөөш да ошондой да тугандар. Күнөөш башталганда токтотуп коюшубуз керек да. Болбойт алдарым, төр эмес, токтот деп туруп, токтотуп койсок, болду, токтойт калат. Бардыгыбыз аман калабыз да. Эгер де ошону унчукпай койсок, акырындык менен жайылып таркап кетет. Азыр эми карасак, арак ичүү деген кайната менен келин арак ичип отурат. Кайнене менен күйөө бала арак ичип отурат. Баягы жерде. Кандай жамандыктар. Башында кайтарган эмес да ошонучу биздикилер. Ошон не таркап кетти, азыр не башыбызга бәле болуп турат. Мас болуп алып, кайнене менен күйөө баласы бийлеп жүрөт. Келини менен кайнатасы бийлеп жүрөт, мас болуп алып. Bir-birine araq içirip turup zaksko berip жүрөt. Кайнене менен күйөө бала. Мына жамандык кандай. Ошолорго мисалы кайдыгер болгондон кесепет ушул болду тугандар. Кудай сактасын. Эми негизи эле ошол нерсени жаш балдар көргөнүн кылат экен да. Көбүнчө жаш балдар үйдөгү тарбиядан да, үйдөгү тарбиядан. Куш уядан көргөнүн кылат дейт го баягы жерде. Азыр үйдөн дагы анан 70% көбүнчө бул телефондон алат экен азыркы жаштар. 70% telefondan alат экен. Ал эмес атасынан бир нерсени сурайын десе, атасы дагы телефон карап отурат да. Мынтип. Энеси деле ошол, атасы деле ошол, жакшына тарбия бере албай калды азырчы. Эртең ошонун не балдарынан нени талап кылат? Мисалы ошол ата эне. Өзү ошону үйрөтпөсө, өзү айтпаса.
Kişinde vaqt bölüp koyup tur, balam alımday bolat, bul munday bolat dep tarbiya beriş kerek özüne negisi. Eş nerseni aytpay ele, berbey ele, keyin kantip talap kılabız. Bul talap kıla albayız. Biz hukukumuz yok talap kılınga. Sebep biz birinci berişimiz kerek da. Bergenden keyin oşonu biz surasak bolat eken. Anan ayrıkça переходный возраст деген бар, bilesizler. Bizde kırıkça ötkөл kurak dep koyuyor. Эми ötkөл kurak bizde dile bolgonda tora hani hiç kim sekir ötkü etmese gerek ha uçup. Barında ele bolgonda al kurak. Oşol kurakta balanı жақсы tarbiyalap nasat aytış gerek eken da. Ha? Misal bizde ötkөл kurakta bilinmeyle ötkü etse gerek bizde oşol atabızdan bir çığığı var ele. Ha? Enevizden janagı kösösü var ele. Oşonu menen bir çimçip dur ele, sekir ötkörüp koysa gerek bizde. Bayağı ötkөл kuraktan çıbayağı jerde. Azırkı baldar bu переходный возраст эми не кыласың эми дебеле ошонун көзүнө карайт. Эмнеге көзүнө карайбыз биз? Ал мисалы акылы тол элек ал баланы. Айтчы керек, мына туура эмес балам, мына зыян, мына пайда, муну кылыш керек деп ошону түшүндүрүү биздин милдетибиз да. Балам, arak içpe, arak ziyan, arakты misal 200 сомго ала турган болсоң, 200 сомго азыр мына картошка кымбаттап кетти, жок дегенде 3 кило картошка келет. Sen bir bötölkü arağın içkenden göre 3 kilo kartoşkanı 2 jolu kuğurup, çorpok kılıp jesek bolot deyip payda ziyandı aytıp düşündürüşüz gerek de bayağı. Koyayım bul, tibeyim bul, переходный возраст ekende meylem, ötüp keterem mi deyip durup. Hayattan ötüp ketet al. Al özü akıllı tolelek bolsa al balanın. Jakşı jamanı jakşı ajrat almay atsa, telefondan her neteni körü atsa bayağı yerde. Ağa bir düşündürgen, yol kötürgen biri gerek de. Al hiç kim yol kötürtmese, kant ötüp ketet al neseden. İnternet degen bol, Mısır'ın yaşık degen söz. Taşlandı çaka. Bardık neresi var. Hani hiç kim közemelde elbay tapka bayağı yerde. O şöyle cidden arkandan ne seni körü atmayı bayağı yerde. Psikologiyası buzulup atat. Emi bu yerde her bir mayramdı analizde görüşüz gereken de biz ne güzel. Bizim adatımızda bar boşal mayram. Adatımızda tuğra kelevi. Ata-babamızın saltında bar boşal mayram. Ata-babamız mayramda kelgen boşal mayramdı. Her bir mayramda biz analizde durup biz kavul alışır gerek. Üy bile özmene. Bu üy bilenin kocayını biz erkekler biz duralım. Üy bile için biz cevap veriyoruz da. Koşunağız cevap vermeydi de bizim sevmeyi için. Tarıkta bar boşal mayram. Misal 14. fevral degen tarıkta bar mı bizim tarihimizde, Kırgız'ın tarihinde? Kim aytalar? Manas atabız kant ötkөрgөн 14. fevralda. Kanıke enebizge ne belek kıldı ele Manas atabız. Je Semetey menen Seyitek kant ötkördü ele 14. fevralda. Bar mı tarihta? Çok da alınırsa. Yol bolsa Kurmancanın datka 8. Mart'ta kantı tost ele. 14. fevralga Alınbek datka ne belek kıldı ele. Bunday elçime bolboşuz gerek tuğanlar. Özümüz Kırgızmız mı? Nak Kırgız'ın nukra özümüzün saltımızda, adatımızda karap körölü. Oşol bar mı bizde? Tuğra kelevi bizim narkımızga, saltımızga. Oşonu karaşız gerek. Kandayla bir uşun mayram ekin desel uşun kavlalı örmüşüz gerek de bize. Kuday saktasmanlar. Misal alemes keşe gele buna SSSR degen mamleket et. Ha çok derjava. Oşol kete dele çok öyle bar bele. Bar bele? Yok aldı 14. fevral degen nete yok bul. Hemi jaştar köp neseni bar nafsi menen kavlalat eken da. Jaşta akıl menen kalça albayt eken da. Oşoga biz atine akıllı solonda tura turmuştun ısığında gördük, suğunda gördük. Oşo baldarga sen akıl menen kalça dep oşonu bir yol көрсөтүшүбүз керек da tuğanlar. Jaş baldar bular köçe nafsi menen eken da. Misalı sizin balаңызга bir kız koyuңuzçu bayke dep koysa kulağında жаңырып 6 ay жүрөт anın sözü.
Uktasa dele oşol kızdın ünü. Trolleybus'a ketip atsa dele oşol kızdın ünü. Yoksa senin kızına karındaşım dep koysa anın kulağında 1 yıl yürüyüşü mümkün de bayağı жерде. Bayağı jigittin sözü жаңырып. Ошол себептен bizde ne? Biz oşo baldarga жол көрсөтүшүбүз керек. Себеби көбүнчө булар не напсы менен жашайт экен да буларчы. Акыл толук жетти элек. Көп нерсени ажырата албайт булар. Ошого не ата эне не тарбия бериш керек. Ата эне деп атат да бул жерде. Себеби биздин атыбызга жазылды да ошол бала. Эртеңки күнү кимдин баласы десе баланчанын уулу, баланчанын кызы дей турган деңгээлде болушубуз керек. Себеби биз жооптубуз. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucahum. Zalika azka lakum innallaha habirun bima yasnaun. Kul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna ve yahfazna furucahunna ve la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Emin bu ayet geldi Nur suresinde. Kırışası karsanızlar. İmanlı erkeklerge aytkın deydi. Allah Teala hayırlı жатат. Közlerin aramdan tıyışsın deydi. Demek karabasın deydi aram neseni. Aram degende ne? Oşul çoğuşun ayal dili. Aram da karaş. Közlerin tıyışsın. Can cerlerin de aramdan saktasın deydi. Avrat cerlerinde saktasın deydi. Bu alar üçün abir tazalığı deydi. Demek al adamlar için bu abir tazalığı. Alardan jasap jatkan işlerinden kavardar Allah Teala özü deydi. Demek bu жерде ne çoğuçun ayaldar, çoğuçun ayaldarda karagan bu жерде aram. Anan даже erkekler dele ayalından başka biröge көрсөтпөй турган жерлер vardı, avrat yerler. Erkek menen erkekin ortasında da ошол дұрыс эмес да. Мисалы, erkekin avrаты bir kindikten tize geçeyim. Ha? Ошол жерде даже erkek erkekке көрсөтпөш керек. Tize көрмөш керек, tizeden kindik geçeyim. Ыймандуу ayaldarga da aytkанмын. Алар дагы көздөрүн арамдан тыйышсын, жан жерлерин демек авреттерин da aramdan saktaşsın diyor. Körünüp turgandan başka jasalga sımbatların açık koyuşmasın. Jolukları menen kökürök moyunların da jap kımtıp jürüsün diyor. Demek Allah Teala'nın Kur'an'da ayatı var. Demek moyunların ошол ne? Büt denesin ayallar japsın diyor jolukları menen. Körünüp turgan yer demek körünüp turgan yer misal beti, kolu körünse boldu. Başka yerler bir jabık boluş gerek özünde güzel. Ha bizde olsam ne? Suluğuluktu көрсөтүш керек da. Körsün de yer. Bu sulular konkurs emez. Bravo. Bu жерде көз деген нәрсе бар туғанда. Кешеле интернетте жүрөт, bir kız suluğunu көрсөтүп, çaçları uzun eкен ошентип, moda көрсөткөн экен, көз тийгенби? Ооруп калыптыр, чачын кырып салыптыр лысый кылып. Бул жерде. Бүтеле бар комментарий жүрөт. Бул көз тийген буга депчи. Көрбөйсүңөр. Ошондон тугандар биз этият болушубуз керек. Эркек жооптуу, ошол аялдар үчүн дагы, балдар үчүн дагы. Пайгамбарыбыз Hazreti Ali'ге айткан экен: "Эй Али, бир жолу карасаң рухсат, экинчиси сага күнөө болот" деген экен да. Мисалы, көчөдө барасаң эле көзүң түшүшү мүмкүн да бир аялга туурабы? Карап коесаң, эми болду. Кайра эле карап тигиле берсең болбойт да бул жерде. Bir yol kara ötüp geçseniz ziyanı yok. Eğer ikincisini karasan sana күнөө жазылат dedi. Ошол нерсени biz айтышыбыз керек. Biz айтышыбыз керек балдарыбызга, кыздарыбызга. Бүт баарын айтышыбыз керек, ошону түшүндүрүш керек. Biz айтпасак ким айтат? Мисалы, biz эгерде балабызга айта турган болсок, сиз дагы балаңызга айта турган болсок, мисалы, менин кызым чыкканда ошондо башкалар карабаш керек да, туурабы? Эч ким айтпайт, түшүнбөйт, Курандагы аяттарды билбейт, шариаттын өкүмүн билбейт дагы не? Өзүнчө карай берет да баягы жердечи. Аны биздикилер не шымын кийдирип, бүт бөлөк салак байлыктарын көрсөтүп туруп кызын чыгарып коет. Ал көчөдө барат, ар ким карайт да баягы жерде. Ha? Ошол себептен не? Kur'an'da келет, бүт денесин жаап жүрсүн дейт, аял заты. Эркектер көзүн сактасын, аялдар да көзүн сактасын дейт.
Эми пайгамбар хадисinde келет. O жаштар kimde mümkünçülük bolsa, jigitler kimde mümkünçülük bolsa üylönsün deydi. Antkeni bul ne көздү aramdan tıyууга bul жардам берет экен, жан жерди дагы сактоого бул жакшы. Ошондуктан силер мүмкүнчүлүгүңөр болсо үйлөнгүлө, эгер мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, анда силер орозо кармагыла деп пайгамбар хадисинде келет. Анткени орозо кармасаң, сен курсаң ачат экен дагы ооз ачарды эле күтүп калат экенсиң да. Качан ооз ачар болот экен деп. Баягы жерде ол кыздарды карабайт экен да, ачка адамчы. İftardı kütüp kalat eкен. Ошол себептен пайгамбар не деди? Эгерде сен күчүң жетсе, жаштар үйлөнгүлө деди. Сен эртерээк үйлөнүш керек өзүң негизичи. Үйлөн деди. Болду. Сен не көзүңдү сактайсың, өзүңдү жашап жүрөсүң. Эгер күчүң жетпейби, анда орозо карма дейт. Бул не? Пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолу. Анан убагында эртерээк үйлөнтүргөнгө аракет кылыш керек биз, балдарды. Azı qarasam 25-30 deyil oşunda bir meclisine bir neten kirgizip alıptır baldarçı. 30'a çıkanda üylönem, 25'ten keyin üylönem deyip kızlar da 25-30'a çeyin turmuşa çıkmay jürü otadı bayağı yerde. Erterek üybüle kuruş gerek özünde. Erterek ele üylöntüp koyuş gerek balana. O vakit ötüp etkenden keyin oşonda ekin lan üylönbey jürü öğrettikken. Erkeğe değil, hiç kim jakpaydı, kızına değil, hiç kim jakpaydı. Üylönbeysin bir, tanışpaysın bir balançamen desin, tanıştı tanıyla jakpaydı, ne oldu dese, bışıldap demalat eken, çaydı kurtuldatıp içet eken degen bolboğun ne şılt olurdu ayta öğret eken de bayağı yerde hiç. Nandı kükümüne çeyin terip jep alat eken deyil, oşonda bayağı mikroskop menen karap alat eken de oşoğa erterek ele üylentip koş gerek özündeki baldarda çe. Kalыңды деле көп сурабаш керек. Мисалы, қалыңды сұрайттағында сеп қылып береді. Септі кім пайдаланып отыр қазір, жатат қой. Мұрдағыдай туғандар келіп үйге жатмай жоқ қазір. Мұрда үйге қонақ келтіріп төшекті салып береді. Қазір мисалы, ақсақал сұрасаң, жеңемнің сеуі турауы жиналып, ешкім деле пайдаланбайды турауы. 30 жыл болса 30 жыл тұра береді баяғы жерде сандықтың үстінде жиналып. Андан көрсе ошол азыраак эле сүйлөшүп туруп өздөрүнө эле жете турган бир нерсе алып берип коюш керек. Болду. Ошол жетиштүү болот. Себеби орозо такыбалыкка себеп болот экен да. Адам такыба болуп калат экен да. Кой мен ордом текке кетип калбасын. Мен ушунча кыйналып орозо кармадым. Кой жаман нерсени карабайын, жаман айтпайын, жаман сүйлөбөйүн деп туруп өзүңдү контролдойт экенсиң да баягы жерде. Эгерде бузукулук көбөйө турган болсо, анда Аллах Тааланын жазасы келет, Кудай сактасын. Азабы келет, Кудай сактасын. Ошого биз себепчи болуп калбайлы туугандар. Ошону айталы ар бирөөбүз, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө. Мисалы, азыр ушундай бир душмандар бар, кандай жол менен болсо дагы мусулмандардын арасына бузукулукту таркатыш керек да. Кандай жол менен болбосун, бузукулукту мусулмандардын арасына таркатыш керек. Yemi Allah Teala aytar. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişete fillezîne âmenû lehum azâbun alîm fid dunya vel âhireh vallahu ya'lemu entum la ta'lemun. Bu Nur suresinin 19. ayetinde. İmandı pendelerдің arasında ıplas söz hareketlerдің taralışın köksөгөндөргө dünyada da ahirette de ayausuz azap var deydi. Maksatı ne? İmandуулардын arasında buzukuluqtu tarqatat eken alар. Her bir iştin sırrın Allah Taala özü bilet, sizler bilbeysiңер deydi. Эми момундардын, мусулмандардын arasında buzukuluqtu tarqatkanга hareket kılat eken, biz mümkün boluşunça biz dagın oşolorgo jardam berбешибиз керек. Biz dagın toxtatkanga hareket kılışыбыз керек ошол нерсени. Kuday saktасın. Allah Taala'dan ayausuz azap var diye da Müslümanların arasında buzukuluqtu tarqatууну köksөгөндөр бар деп atpayбы. Эми азыр bizde ошого biz жардам бербешибиz керек. Жардам кандай? Мисалы кейлер бар да 14 февралга карата мына сотка сатып атамын, арзан беремин деп. Себепчи болуп калат. Ошол жанакы Allah Taala тарабынан ayausuz азап келет деген категорияга кошулуп калбайык туугандар. Müslümanların arasında buzukuluqtu tarqatkanların arasında koşulup kalbaylı tuğanlar. Ehtiyat boş gerek. Oşun nesige biz salып koşmuşuz gerek. Misalı, kere sıra bir ette. Misalı men nan satamın, tort satamın deyip,
Андан ошондой 14 февраль 8 мартка мен торт сатсам кандай болот дейт. Сен башка убакта деле сатасың, азыр деле сатасың, сата бер. Айырмасы жок анын, ал жей турган нерсе. Ал сенин тиричилигиң жашоо ошол. Бир гана эмне аларды колдош керек да. 8 мартың менен 14 февраль деп жазбаш керек да. Кадимки күндө жасагандай эле жасай бер. Эгер жазып койсоң аларды колдогон болуп калат экенбиз да. Мусулмандардын арасында ошол бузуку майрамды таркаткан болуп калат экенбиз. Кудай сактасын. Кудай сактасын ошол нерсени. Анткени Аллах Таала биздин максатыбызды айтып койгон, алхамдулилlah. Биздин максатыбыз бар. Максатыбыз кандай? Аллах Таала Куранда айткан. Күнтүм хайра умматин ухриджат лин-наси та'муруна бил ма'руфи ва танхауна анил мункар ва ту'минуна биллах. Али Имран сүрөсүндө о Мухаммедтин үммөтү дейт. Бизге кайрылып жатат Аллах Таала. Силер адамзаттын жакшылыгы үчүн жарыкка чыгарылган эң жакшы коом болдуңар дейт. Анткени дайыма силер жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарасыңар, Аллах Таалага ишенесиңер деп бизди Кудай Таалам сүрөттөп жатат. Демек биздин максатыбыз элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйып экен. Тигилерге кошулуп калбайлы, Момундардын арасында жамандыкты таркатуучулардын катарына кошулуп калбайлы. Кудай сактасын. Эми бул жерде Аллах Таала айтат: "Кул иннама харрама раббиял фавахиша ма захара минха ва ма батан." Али Имран сүрөсү 33-аятта. Айткын Мухаммад дейт. Жараткан эгем ашкере да, купуя да жасалган жаман иштерди арам кылган дейт. Демек бул арам экен да. Купуя болсун, жария болсун, бардыгы арам. Эми андан кийинки аятта келет. Инналлаха я'муру бил адли вал ихсан ва ита'i зил курба ва янха анил фахша'i вал мункар вал баги. Аллах адилеттүү болууга, жакшы иштерди ийне жеткире жасоого жана тууган урукка кайрымдуу болууга буйрук кылат дейт. Демек Аллах Тааланын буйругу. Тууган урукка кайрымдуу болуш керек экен, жакшы иштерди ийне жеткирип аткарыш керек экен. Абийирсиз жоруктарга, жаман иштерге жана зордук зомбулукка тыюу салат дейт Аллах Таала. Демек тыюу салынган. Эми бул жерде дагы бир аят келет. Ушул аят менен биз сагызды жыйынтпасак деле болот. Аллах Таала айтат: "Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Мейли ашкере болсун, мейли купуя болсун, ар кандай абийирсиз күнөө иштерге жакындашпагыла дейт. Демек аны жасаш эмес, Аллах Таала жакындабагыла деп атат да. Көрбөйсүздөр. Жакындабагыла деп атат. Аны жасагыла деген жок. Аны арам кылганмын деди. Кийинки аятта эмне? Жакындабагыла деп атат. Эми биз жакындабашыбыз керек андай иштерге. Кудай Таалам өзү сактасын. Эми анын зыяны кандай? Мисалы Кудай сактасын, эгер жамандык иш көбөйүп, мисалы мына 14 февралда ушул майрамда канча жаңылыктарда жүрөт, канчасы зордук алып атат, канчасы үй бүлө бузулуп атат, мисалы корпоратив же башка же ошол жерге барып, канча балдар атасыз калып жатат, канча балдар энесиз калып атат, жетим калып атат, бири-бирин өлтүрүп коюп, толтура зыяндар бар. Эгерде ошо ойноштук кылып кое турган болсо, биздин ата тегибиз бузулуп атат. Баягы баланы төрөгөндөн кийин өзүнүн баласы багат да арга жок баягы жерде. Атасы ким экенин өзү да билбейт. Ата теги жок. Дайынсыз бирөө кирип кетип атат. Сенин урпагыңа. Анын атасы ким билбейбиз. Себеби күлле шайын яржи иля асли. Бардык нерсе түпкүлүгүнө кайтат дейт. Ал кандай адам? Бузук адам болсо бир бузукулук кыла берет ал келечекте, чоңойгондон кийин. Миң тарбия берсең деле түпкүлүгүнө кайта берет экен ал. Кудай сактасын. Чоо үчүн бирөөнү биз тукумубузга аралаштырбашыбыз керек. Бүт бардык бузукулуктун артынан ошол нерселер келет. Кудай сактасын.